Thirau rinang yang kali taluk le hanya rujuk li. Kecuali tinang yo. Tinang yo imu kawin lain. Imu kawin dengan lako yang pihak kelhe lako yang kedua. Ka. Nyo praktek Cina buta di lapangan. Nyo pat lako duai. Ya lako. Nyo lako duai. Ibu dah lakonyo yak minta tirau ragam untuk iu kawin dengan perumoh ji. 3 minggu 2 minggu. Alihan isteri budah tinangnya wolong ngelako phone. Nyo kan pecina buta keun pajuh mangan. Nya menyo menang pecina buta ike ku tem. Peng na tijon mangan. Kaje tapuka PT ju tapuka kedai-kedai mendua buah muka. Tapega ju kedai agen pecina buta. Tapeduk yang tehat inan. Pinung nyen bujai. Katup Palembang mepuk boh dalam. Kabeh. Hana model menan pecina buta yang. Yang kat tethat surah pecina buta menang. Tinang yang kalih itali le lakau. Tinang yang kalih itali le lakau. Bedah tinangnya tanpa pengetahuan lakau pertama. Yang mengkawin ju ngau ragam yang galak droi. Uragam yang mengkawin pihak yang keduanya, pihak yang kelih lako yang kedua, nyo perumoh yang tah. Geteng hanjut tayu yak ceri, hanjut tayu taluk. Karena yang perumoh yang tah haji. Mio nai taluk kakek taluk mio hana kakek hana. Mio nai taluk le lako yang kedua pihak yang kelih, habis mata indah baru jut lom kawin dengan lako pun. Kawin Cina buta yang tungkukan yak tewa-tewa lintu. Nekalan anu maya idiot ya wate ludah babah wate haruang rut wate itu utamping rut nyan yang niu pecina buta perumoh don hanta karena urang pecina buta ya urang yang jadi muhallil ya tijon butehat hanya important baik tijon kapatah kalau tiang listrik ipak 5 todam hantik syarat ke muhallil. Jih yang muhallil yang tijon berkeras sijon yang berkeras ji anian tehat yang je ke lako yang keduanya bak surah ji wate tigon gas motor mecengat igrup ke lagi motor lam iraya chen ja anjut maka ji segala ni taliak perumoh ni pikir-pikir le ya nyo tha surah Cina buta yang talah dalam kalangan masyarakat empom ya namban bom pak yang kurung phone lah masalah pecina buta ya baik telah surah masalah pecina buta ya ladom na urang yang janda perang rumah kali taluk lelako taluk leh kedau ya minta uragam mitalji mesti taruhlah contoh uragam yang ideo ju yang kesnya mitalji urang pecina buta hati menan hanjut ji urang pecina butanya bersehat lagi SP urang badan gap lagi baigun lagi bang Fedin begap badan ya baik sampai lako yang kedua yang merupakan muhallil hoyaija payah gantung pinungin bataku hati nya hukum yang lu pegah nya hukum yang lu pegah nak cerdas gudanya dalam memahami baik salah surah dalam pecina butanya mau tunggu nak cara tunggu beje tarujung taluk yang je rujung talak kan nyo kena apa pun tulis dekat mengang talak nyo simak begut nyo udung do yang kalum keluarga talak itu ada 2 ada raj'i ada bain taluk raj'i taluk yang mentang je rujung iaitu taluk ta dan taluk 2 nyo gekeun dengan taluk raj'i adapun taluk leh nyo gekeun taluk bain tidro lakoi taluk perumoh taluk ta nyan batas waktu le bulan nyo harus rujung kalung puo gata ke dalam nikah lung yang sah nyamenan keun ba urinang walaupun urinang haitim lafaz rujung yang kasar menyo taluk 2 menanti kalau tak taluk perumoh tu taluk 2 golom lewat masa indah le bulan
Ya leh belut rujung kalau puo kata dalam nikah lung yang tah. Ya ka. Munyo talak bain, nyo hana istilah rujung le ji. Munyo kala ne talak le, nyo hanya rujung le. Ya. Nyo hanya rujung le yang. Hana istilah haji rujung. Habis mata iddah tinangnya, ibu dah tinangnya yang mengkawin dengan uragam yang galak haji tanpa sepengetahuan lako yang pertama. Hana murutan dengan lako pertama. Man tungku mesti kali talak le, mantang tinggal di atap rumah. Tak boleh, haram hukumnya. Yang pula mesti tengok laran tu ngom rumah gop tinggal kan. Ya benar. Ka. Hana payah lafaz rujuk. Man putatin rujuk. Yang rujuk pusit. Ji lafaz rujuk yang kemudian cara yang sempurna yang sempurna oleh almarhum Abu Paluh Gading. Allahumma gfirlahu. Kipan cara terujuk mihana lafaz. Nah surah jamun. Dek, tengok kalau lagi biar talem beh. Yang kau update Ya ban. Mutia tijon hanai pa muntah ki bandungku. Nu tanpa. Talak terbe, jatuh talak berapa? Talak 3. Contoh. Nyo kuih tupit tak kunju, kuih tupit leh krek. Nyo kuih tupit leh krek. Urang 3 gekap tupit ke pajah ju leh krek meno. Nyo pading krek ke pajah tupit ti krek. Nyo ka salah cara membilang. Tetap leh krek walaupun 3 nekap. Ka. Jadi talak menanti, ne talak terbaik tetap rut leh, ne talak sertuh tetap rut leh. Nah, hana itilah rut ka gitu melak. Jadi cerita haji suami dan isteri kalau dilafaz talak leh oleh suami kepada isteri tanpa ada saksi. Dengar brai, dengar. Yo pulom salah pemahaman lah kawan masyarakat. Tunggu. Saksi ini yang dibutuhkan dalam pernikahan adalah wate menikah. Nyo yang menikah butuh saksi. Sementara temala hana syarat benar saksi. Pertanyaan, andai kata ditetapkan saksi wate temala, pajan temala, pajan yang minta saksi. Hai, tengah mihana lengan sapu kajak rumah tiat. Rencana kuno temala. Pajan yang minta saksi, pajan temala. Karena but temalaknya adalah but tengah bunga, tengah marah, tengah karu ngam permo, red jatuh talak. Mungkin nambut malak, hana disyaratkan talak, benar saksi. Atas nama kana lafaz, faham kan? Atas nama kana lafaz, kadeh ne dengar ke dera ne yang karut talak. Hanya memang yang bak but malak. Dandang minta saksi kerana adik baik. Sedangkan di dalam KUA atau mahkamah syariat hana jid dan dianggap hana sah jika talak tanpa saksi. Pane namunan. Entam tadi ngotan. Syariat pat kan butuh saksi batu malak. Munyo butuh saksi batu malak cukup jai urang kali itu malak hana talak karena urang rata-rata itu malak hana saksi. Karena but malaknya but spontan, but tengah bunga-bunga. Ya. Tunggu mutu tak pegah-pegah cerai kiban hukum ji. Tak pegah-pegah. Pegah kiban pegah. Kadang nanti sulit ji. Ke rencana tu malak sulit. Hai ku dengar ro ke gelong kami nikah ha. Yo, gelong ku menikah. Padahal katanya rencana nak kahwin sabah tu pengut calon inang yang kedua nak je kahwin sabah tu nya hana kira tu malak tulit andai talak je ba urang ti roi mong bla ger hana haji hana menan bang gadang kan syariat pat kan kau apa menan kamu ino jenis hana menan munyo talak dua ti tengah hor tungku nyan uronyan kan kalau kita bahas masalah idih temala setengah. Munyo ibarat dalam kitab, kalau ibarat kitab.